Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure. Turi kw'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Nk'uko murimo kubyibonera kuri izi video, murabibona neza ko intambara yahinduye isura muri Kongo. Izi ni video zigaragaza ubukana bw'ibitero by'indege za FARDC. Mu gatondo k'igenekerezo rya 7 igisirikare cya Kongo gikoresheje za drone kamikaze bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Mushaki, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Za drone z'igisirikare cya Kongo zagabye ibitero bikomeye cyane muri Mushaki. Izi video ziragaragaza neza amazu yasenywe. Izi video kandi zirerekana ibikorwa remezo byangijwe na bino bitero by'indege za drone za FARDC. Ibingibi rero biragaragaza yuko intambara yahinduye isura. Amakuru dufite aremeza yuko ibi bitero by'igisirikare cya Kongo byahitanye abasivile, ndetse amakuru akavuga yuko bamwe mu barwanyi ba M23 nabo baguye muri bitero by'indege za drone. Nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko kuva mu rukerera rw'igenekerezo rya 7 ni mu gatondo ko kuri iyi sabato igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero by'injyanamuntu mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi. Amakuru yizewe twamaze kuronka aremeza neza ko indege z'igisirikare cya Kongo zibasiye pozisiyo y'abarwanyi ba M23 ahazwi nko kwa Mwangacucu. Amakuru kandi arerekana ko hari ayandi mazu yarashweho. Aya mazu ngo byakekwaga ko yaba arimo abasirikare bakomeye ba M23. Hari amakuru avuga yuko General Gacheri yaba yarasiwe muri kariya gace. Nta rwego urwo ari rwo rwose rwo muri M23 rwari rwagira icyo rutangaza kuri aya makuru. Gusa hari amakuru arimo gucicikana avuga yuko General Gacheri yaba yarari muri ariya mazu yarashweho. Amakuru yizewe ndimo kuvana mu barwanyi ba M23 aravuga yuko General Gacheri yarari muri kariya gace. Hari amakuru kandi avuga yuko abandi bayobozi bakomeye ba M23 nabo bari mu gace ka Mushaki. Amakuru yizewe akavuga yuko FARDC yagabye ibitero ishaka kwica abajenerali ba M23 ndetse n'abakomanda bari barongoye ingabo za M23 muri kariya gace ka Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa rero ko General Gacheri yaba yarasiwe muri biriya bitero bya za drone. Ntacyo igisirikare cya Kongo kirabitangazaho, nta n'icyo abazarendo baratangaza kuri bino bitero. Abarwanyi ba M23 bo bamaze kuvuga yuko ibitero bikomeye cyane by'indege byibasiye abasivile muri Mushaki. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira bano barwanyi yavuze yuko FARDC irimo kurasa buhumyi mu basivile. Nyuma y'ibitero bya FARDC, Bwana Lawrence Kanyuka yagiye ku rubuga rwa X maze avuga yuko abicanyi ba FARDC barimo kugaba ibitero mu basivile. Ngo kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 7 za drone za FARDC zirimo kwararika igihumeka cyose muri Mushaki. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko M23 itazihanganira buno bwicanyi bwa FARDC, ndetse ngo amaraso y'inzirakarengane zirimo gupfira mu bitero bya FARDC ntabwo azagenda gutyo gusa. Intare za Sarambwe ngo zizahorera aya maraso y'inzirakarengane.
biribonekeza rero ko Lawrence Kanyuka yarakaye, ndetse abarwanyi ba M23 baravuga yuko bagiye gutanga isomo rikomeye cyane kuri FARDC n'abazarendo. Bino bitero bikomeye cyane bya drone za FARDC bije bikurikirana n'ibitero bikomeye cyane byabaye mu gace ka Rubaya. Ni ibitero byivuganye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi w'abarwanyi ba M23. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza ko agace ka Mushaki kagabweho ibitero bikomeye. Ndabamenyesha ko aka gace nta yindi mirwano yaberagamo. Agace ka Mushaki kari agace gatekanye. Hari hashize umwaka wose nta sasu na rimwe ryumvikana ku Mushaki. Abatuye ku Mushaki bari batekanye, ndetse byavugwaga yuko M23 yaba ifite ubwirinzi bwo mu kirere muri kariya gace, ariko ntago byabujije indege za FARDC kubombarida insisiro z'abaturage. Biravugwa rero ko muri ariya mazu yarashwe ngo haba harimo General Gacheri ndetse n'abandi basirikare bakuru ba M23. Nk'uko murimo kubyibonera kuri izi video rero, murabona yuko amazu yangiritse. Murabona ko aya mazu yarashwe yari amazu akomeye, ariko za bombe zayabomaguye. Amakuru aragaragaza yuko aya mazu ngo yari asanzwe atuwemo n'abarwanyi ba M23. Iyi nzu mubona yari irimo intebe za kuwire. Iyi nzu mubona yari ikomeye cyane ndetse irimo n'amashanyarazi. Bivugwa yuko ariyo General Gacheri yari arimwo. Hari amakuru agaragaza yuko General Gacheri yari amaze iminsi aba muri iyi nzu, ndetse ngo abandi bakomanda ba M23 nabo babaga hafi muri aya mazu yo ku Mushaki. Izi drone za FARDC rero ngo zaba zarashe ku Mushaki zigambiriye kwica General Gacheri. Nta makuru ya nyayo aramenyekana y'ahantu General Gacheri yabaherereye muri kano kanya. Amakuru amwe namwe aravuga yuko General Gacheri yaba yakomerekeye muri biriya bitero. Ayandi makuru akavuga yuko General Gacheri yaba yabirokotse. Ntacyo rero M23 yari yatangaza kuri aya makuru yuko General Gacheri yaba yarasiwe muri bino bitero. Gusa amasoko yanjye muri M23 aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamwe rwose basize ubuzima muri bino bitero. Za video zirimo guturuka mu Rubaya zirerekana imihana y'abaturage irimo gucumba umwotsi. Abacukuzi b'amabuye y'agaciro barimo kuboroga. Baravuga yuko indege zirimo kwararika igihumeka cyose mu Rubaya. Abacukuzi b'amabuye y'agaciro baravuga yuko iby'indege zimaze gukora mu Rubaya ari akamaramaza. Ibingibi rero biragaragaza yuko intambara yamaze guhindura isura. Mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwasabwe kuyoboka inzira y'ibiganiro ndetse agahenge kakubahirizwa, biribonekeza ko ubutegetsi bwa Kisekedi rwose budakozwa ibyo kubahiriza agahenge. Iby'agahenge rwose byabaye ikintu kibagiranye. Ubungubu ubutegetsi bwa Kongo burimo kugaba ibitero bikomeye irya nino mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ubutegetsi bwa Kisekedi bwararahiye buratsemba. Bwavuze ko iyi ntambara buzayitsinda mu buryo bwa gisirikare. Amakuru dufite agaragaza yuko igihugu cya Angola cyamaze kwinjira muri iyi ntambara. Hari abakomando b'igihugu cya Angola barimo gufasha FARDC cyane cyane mu bitero byo mu kirere. Amakuru kandi akagaragaza yuko abacancuro ba FARDC nabo barimo kugira uruhare rukomeye cyane muri bino bitero by'indege birimo kugabwa muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibimenyetso byose birimo kuva ku rubuga rw'intambara birerekana yuko iyi ntambara ya Kongo ari bwigiye gutangira. Intambara irimo kurushaho kuba mbi cyane, kandi noneho irimo gusatira ibice bikomeye cyane by'ingenzi. Kariya gace ka Mushaki ni agace gakomeye cyane.
ni agace kegereye agace ka Sake. Biribonekeza rero ko FARDC ndetse n'abazarendo barimo gusatira ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abasirikare ba Kongo n'abazarendo bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bakavuga ko byanga bikunda bagomba gucakira ibirombe by'amabuye y'agaciro biri mu gace ka Rubaya, naho ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bigambye ko bacakiye ibice bikomeye cyane. Bavuze ko bacakiye ibice bya Ndete ndetse na Mbuwomba. Amakuru akerekana neza ko ibi bice M23 yabivuyemo. Kugeza ubu turimo kuvugana rero ibintu birakomeye muri Kivu y'Amajyaruguru. Biragaragara yuko intambara yahinduye isura. Ubutegetsi bwa Kongo bwamaze guhitamo icyemezo gikomeye cyo kurwana, ngo bazarwana byanga bikunda. Iby'ibiganiro ndetse n'agahenge k'intambara rwose mu byibagirwe. Narabibabwiye kenshi mu makuru yacu. Nababwiye ko intambara yo muri Kongo aribwo igiye gutangira. Ibyo mwabonye byari imirabyo. Ubungubu noneho inkuba za nyazo nibwo zigiye gukubita. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira muri Kongo. Ibihugu bya rutura byose byamaze guhurura. Ibihugu bikomeye cyane birimo Abanyamerika, Abafaransa, igihugu cya Angola, Tanzania, Uburundi, bose bamaze gushyigikira igihugu cya Kongo. Kandi amakuru aragaragaza yuko Tshisekedi bamwemereye ko agomba gutsinda iyi ntambara mu buryo bwa gisirikare. Muri iyi minsi rero biribonekeza ko abarwanyi ba M23 rwose bageramiwe. M23 iri mu bihe bikomeye cyane. Niba ntacyo ikoze ngo yivune umwanzi, biribonekeza ko akayo kagiye gushoboka. Aya makuru yacu mu nyemerere tuyahere ku myitozo ikomeye cyane y'igisirikare cy'u Rwanda. Ni mwihere ijisho namwe. Iyi ni imyimenyerezo ikomeye cyane y'abasirikare b'u Rwanda. Nimubanze mwirebere uko byari bimeze. Nagira ngo nshimire commandant y'abarimu ku nzego zose babashoboje kuba mugeze kuri uyu munsi mushaka kutwereka ibi bintu, kandi tudashidikanya ko nimujya no hanze igihe situation izabisaba ariko muzabigenza. Rero baravuga ngo you fight the way you train, urwana uko watraininze. His Excellency yavuze ko ingabo afite ubu ngubu n'inzego za security muri rusange arizo yifuje kugera igihe cyose cyabayeho. Ibi rero iyi training mukora ni ukugira ngo mukomeze atekereza atyo, abibona atyo, hatazagira muri twese kabuze discipline bitazaturuka kuri wowe kuvuga umunsi umwe yavuga ngo kumva umunsi umwe yavuga ngo baza naribeshye. Tazibeshye no kuri sofu, bitazaba sofu, bitazaba n'abandi muri rusange. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 3, abasirikare b'u Rwanda basoje imyimenyerezo karahabutaka igamije guhangana n'iterabwoba. Abasirikare b'u Rwanda bakoze ibitendo bikomeye. Nk'uko murimo kubibona, muribonera ko abasirikare b'u Rwanda bambariye urugamba kandi baryamiye amajanja. Uwabishoraho yaba yiyahuye.
igisirikare cy'u Rwanda ku munsi w'ejo cyavuze yuko abofisiye ndetse n'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF mu mutwe w'ingabo zidasanzwe Special Operations Force basoje amahugurwa y'ibanze yo guhangana n'iterabwoba. Ni amahugurwa yamaze ibyumweru 22 yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Umuhango wo gusoza aya mahugurwa wayobowe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, yarahagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu muhango kandi witabiriwe n'aba ofisiye bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda. Aya mahugurwa yateguwe agamije kongerera ubushobozi abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe binyuze mu kubaha ubumenyi buhanitse mu bya gisirikare bubafasha guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bigaragara muri iki gihe. Aya mahugurwa kandi yari agamije kubongerera ubushobozi bwo gutabara vuba na bwangu ndetse no guhangana n'ibitero by'iterabwoba ndetse no gukora ibikorwa byo gutabara abantu bafashwe bugwate n'imitwe y'iterabwoba. Ibi ngibi rero byagaragaje ko igisirikare cy'u Rwanda kirimo kwiyongera ubumenyi ku buryo bukomeye. Nk'uko namwe mubibona, muribonera neza ko abasirikare b'u Rwanda bahagaze bwuma. Murazibona za kajugujugu, murabibona ibitendo bikomeye cyane aho Special Force y'igisirikare cy'u Rwanda yagaragaje ubumenyi buhanitse cyane. Abasirikare b'u Rwanda rero kubishoraho ni ukwiyahura. Abanzi b'u Rwanda bahawe ubutumwa bukomeye. Kwishora ku ngabo z'u Rwanda ni ukwiyahura. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya, reka twerekeze ku ijambo rya Perezida Kagame. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6, Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yakiriye bambasaderi ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Yabakiriye mu cyiswe diplomatic dinner. Perezida Kagame yibanze ku bibazo by'u Rwanda na Kongo. Perezida Kagame yavuze yuko ibibazo byose biri mu burasirazuba bwa Kongo amakungu arimo kubigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze yuko u Rwanda na Kongo bakwiye gufatwa kimwe muri ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu ibibazo byose barimo kubigereka ku bitugu by'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda na Kongo basinye amasezerano ya Washington, ariko Kongo ikaba yaranze kubahiriza aya masezerano. Perezida Kagame yavuze yuko u Rwanda rwiteguye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi, ariko na Kongo igakora ibyo yasabwe. Nta bindi rero, ni ugusenya FDLR. Nyamara Perezida Kagame yagaragaje ko ku rundi ruhande, aho kugira ngo Kongo isenye FDLR, ahubwo ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kunywana neza na FDLR. Ndetse FDLR yamaze no kugera mu gisirikare cya FARDC. Perezida Kagame kandi yavuze kuri Jean-Luc Habyarimana. Ni umuhungu w'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu Jean-Luc Habyarimana amaze iminsi ajya i Kinshasa kubonana n'ubutegetsi bwa Kongo mu migambi yo gufasha FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko Jean-Luc Habyarimana yagiye Kinshasa. Amakuru yizewe agaragaza ko Jean-Luc Habyarimana yaganiriye n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abarongoye FDLR. Imigambi yabo nta yindi, ngo ni ugutera inkunga FDLR mu buryo bwa gisirikare maze ngo bakavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Imigambi yabo ngo ni ugutera u Rwanda bakavanaho ubutegetsi.
Jean-Luc Habyarimana ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bafatikanije n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo gukora ibishoboka byose ngo bafashe FDLR maze ngo nazo zizahungabanye umutekano w'u Rwanda. Ibi ngibi rero Jean-Luc Habyarimana akaba arimo kubifashwamo na Kongo ndetse bikibonekeza ko n'Abarundi bamaze kubyinjiramo. Mu ijambo rya Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwamaze guhitamo. U Rwanda rwahisemo kwicungerera umutekano. U Rwanda rwahisemo kwirinda. U Rwanda ntabwo ruzarebera umutekano warwo uhungabana. Perezida Kagame rwose yakuriye inzira ku murima abibwira ko u Rwanda ruzarebera abashaka guhungabanya umutekano warwo. But make no mistake, Rwanda wants peace. But we want a genuine and lasting peace on which we can build our future prosperity. We want to leave the bad politics of the past behind us forever. Rwanda is ready to lift its defensive measures in tandem with the DRC fulfilling its obligations under the Washington Accords.